Dobar dan, ja sam Gordana Poščić, magistar fizioterapije i vlasnik privatne prakse fizikalne terapije i rehabilitacije. Danas ću vam pokazati nekoliko vježbi s kojima možete započeti kada imate bol u ramenu prije nego se obratite liječniku ili fizioterapeutu. Radi se o CLT konceptu. Napravite one vježbe koje su vam najlakše i koje ne izazivaju bol. Svaka vježba ponavlja se 10 puta, no važnije je da ju napravite pravilno od broja ponavljanja. Ako vam odgovara, napravite to 2 ili više puta na dan. Naslonite se podlakticama na stol i nogama se odmaknite od njega. Osjetite stabilnost na obe ruke i noge. Prenesite težinu na bolnu ruku. Podignite drugu ruku sa savijenim laktom i polako krenite prema van, a zatim ispred lica i naprijed. Ako ste pravilno napravili, osjećate sve mišiće oko bolnog ramena. Ponovite vježbu polako 10 puta. I dalje ste naslonjeni na stol. Na strani bolnog ramena stavite nogu prema naprijed i drugu ruku bliže bolesnoj. Tada pomaknite tijelo prema nazad u smjeru zadnje noge. Ostanite kratko u krajnjem položaju bez bola, a onda se lagano vratite u početni položaj. Ponovite vježbu 10 puta, a onda promijenite drugu nogu naprijed i ruke na istu stranu. Ponovite isto. Naslonite se rukama na zid na visinu koja vam je moguća. Osjetite stabilnost na obe noge. Podignite zdravu ruku i podignite je prema gore i vratite u početni položaj. Napravite to 3 puta. Sada stanite, pomaknite sada bolesnu ruku malo gore koliko ide i ponovo ponovite sa zdravom stranom 3 puta. Ponovite to najviše 3 puta i ostanite u krajnjem položaju. Stanite uz vrata na dovratku. Prenesite težinu, u ovom slučaju na lijevu nogu. Lijevu ruku, bolesnu, postavite na visinu koja vam je moguća, dok se desnom oslanjate na stolicu. Podignite desnu nogu, savijenu u kuku i koljenu, petom se naslonite na vrata i tada pokušajte koliko vam je moguće, bez bola, podizati bolesnu ruku prema gore. I polako je spuštajte, pa ponovite nekoliko puta do visine bez bola.